tok wa ka jingla inspection yang ka ni ka thau no chep yang ko municipal ko wa da em ktilang wa di council yo dang man ko ka thau ko dang biang no chep ha kini ki por ki wa kat ni at present ka we don't hi ko penmi huri hurah ni yo wa ka jingle authority yang ka municipal ki no krek kam yang ka ni ba kamala lu tigi kamano ki wa di jingye tok we ni ina ka liang yang ka joint action committee yang ka Rilum Jaintia bo iaka kyrpad iaki bor ki woto pat kam tam yo deputy commissioner yang ka West Jaintia Hills wo nya bhagi urap pen smart ni bah la depan slam gi rang bon gi chep sekitai gi ya wi hat kyong i ku em kam tam po sor chmai pa di jing to gani na ka liang yang ka joint action committee yang ka Rilum Jaintia iban khiai banjuri dap di kemen sin ko wo nya khia ni bah ro yo gi chnong gi thau yang i dap ki da ki jep ki jor nei tai dau hejing to ko ni ka mo klam gini go he yo ga thau dang man ko dang biang ba ni dau kyrpad ile ye kini ki parlok ki nyau tuli ki chnong go em ko ching bersa wo nyau ba hau em ko ching nyau para i wa haden wa da yo no kini ki thau i le perchang i ulai ha ki bor sarkar kam tam na municipal wo upen chna kat to kat ni de ki kenca fencing la ne uti de ki thulu na ki banta ke shipor arpor da yo na ka por ka jing to ga jab apa senang Jowai itu dah ikan kerja sin ne cerup ya kera langai ne bertahu le ya kan inspection te dang ya kelam le ya baga district council ya agreement yang kan ka thau hajing to baga ye te dah persang ya ya ga one table nado ga district administration nado ga district council nado ga municipal board wa kamjo le cerup i yo ya tho ya yo mer ya ga jing mot kaman le da kan ka thau hai ni man dang man feasible te MK me ya municipal ule kada systematic MK ule kada fencing proper fencing hajing itu bagani ka konro oi wa kamjo le MK ule ko ya upat ko survey ka ya gani ka thau hado ka 1 square foot MK me ko penchana ya gani ka thau kana ya yo man systematic ka ni ka thau ya ule umi i problem kami ni rudak ngangat skema wala da le ka municipal haka tha ka rukom ka systematic ya jing itu bagani ka thau ngangat jan ki pat ba le mem jing wit ki hajing itu bagani thau no jam hadin wada yo ai ga complain na ginong shnong yang Rilum Jaintia kamtam gu em ha sor Jowai te ga JAC ni da lai inspect ha spot ye gani ga thau wada chami wa gani ga thau dang biang hi ga wono ye jap an dang ga thau dang man ga kelut dang man ga sawar an re ga ye ga dau don hi ga wa chami ni wa sa si uyo wa gani municipal wa no pathar gil no kulmar gi ye gini gi jap ha gi thau um ta no gi nei te dau mi ga jing percha na gi tu gi nyau tli gi chnong Henry hadin wada yu yi gani banta naliang yu JAC da chimkhiai da naliang yong ga JAC wa ulai luti wa ulai chem no ai ye gini nyau tli gini chnong ni wa pracha ye gini jing no ye gini jap ha gini Mynkjai da ulai chem le deputy commissioner wa ye municipal nang wa chim no ye wa solve no ye ni problem ga wa gi pai ba nang chnong ga ni da ngat gi jing e ga bun hai ding to gini mi thau de go no ye gini jap